Ungkur ling Daksina Lingga wow terus suara Lingga di goreng pelian soal-soal cek saya ke sampun ring Sanggaragung Jero manggu mangga wedan wilang berunan sampun pulang ini yang lunas malah jebos iki ring lantaran di Riki sareng ring cek mobil awal di rumahku sane wetan sedang malir ngiring jero manggu sinara sami sama kasne jero pecalang titian lunas malah jebos iki
Mangku, benar dong, tapi sana dia ngambil gambar. Anda bentar. Jantos dumun, jantos jero mangku menang dumun. Ampunang saling peliwatin dumun. Manut kadi urutan puniki pemargine. Una sedang meniki mun bos. Nampakin, iki genahang ring lantaran di Riki sareng ring utawi ring satu ring lantaran kali. Wengkang marjang, pal pun ke pemargini, ring pedagingan sawi. Ada yang dikejar mangga sambil tekap diri ke pedagingan. Pedagingan. Seksi Bukarep persiapan mungkin masang lantaran dumun. Jadi masang lantaran beriki dumun hasil parodi batu. Oke. Jero mangku jangan bangun sang Purwagung. Mangga bungkah dumun aja bos. No. Dua. Oke, ungkur ling daksina linggo wawu pedagingan sane mate sosolan bebek ayam sarang bawi mangga sayaga. Sirasane wawu sosolan. Jero sane manggang sosolan wawu sirasane ngrakse. Bate mriki. Jantos nintang daksina linggih lan pedagingan sosolan sami, pedagingan sami. Nggih, pedagingan sami. Terus. Suan sami pedagingane punika. Ajang peligi, berapa murah rarisang, reng ajang peligi. Oke, mana rentan kalau mana liga tedun, bangga wentan, unggahan daksina liga liga reng
ring jero mangku. Yang didang malih jebos ridap kala sampun puput antara pancang landor melinggi Didian Unas dan Sinelingga menika jaga munggah perdagangan. Mangda sida sampun nampak kini diki malih jebos kuningan didiang Betara Tirta sane wenten puput murwoda sini diki mangda ngelit sane iriki kiosan ring Betara Tirta ngelintangin lantaran isang diki. Malam persiapan ketika dirikan ring-ring ring lantaran. Enggak langsung ke catur, makanya saya ke catur. Jero mangku purno irika nalar mangda wentan ngape Betara Tirta punika ring lantaran tegang ping 3 wawu muka. Jero mangku mangda sambut saya ke ring pelingi. Sarangin papat jiwa terus. Ambil papat jiwa. Saya ke sampun ring Sanggaragung. Nggih, sarangin. Nggih, becikan. Gamai malih. Nggih. Jero mangku mangda wonten wilayah 5151. Ampun ring Sangaragung. Ring Meru Dumpang kali. Ring ide dalam saking Sangaragung. Kelodang. Dumun dasarnya amance. Payan ambilan dia nari payan betul. Nggih. Cek mobil awal titiang majang ring lingi jero mangku sane wenten ring peselang titian unas mangde tedun numun angge jaga tedun numun sane wenten meringi ring jaga tedun numun pawayan sareng sami aturin jugun mangde
aku kata tadi kau. Sempu ini sampun. Awas dulu. Gandang tidur kan Pak Suki. Oke, jangan semua, dasarnya dulu. Ya, ini kau jadi kita. Oke, jero mangku. Oke, kedunang mriki ya ceplok. Apisan. Kedunang ring mangke mriki sepisanan kedunang. Jero mangku bagi belum ngerti agung. Mana penggorengannya? Mana penggorengan? Semua burung sebagaimana mungkin yang sikat akan dipengaruhi dan Belus kira. Tanya nanti.